Pozdrav ljudi, dobrodošli u treću epizodu kvizačkih priča. Dakle, danas ću pričati o aktuelnoj temi kviz prvenstvu Srbije, pub kviz prvenstvu Srbije u Bajinoj Bašti. Za početak lajkujte video, zapratite kanal i delite na društvenim, što bi rekao šepa, paukovim mrežama. Dakle, u subotu je održano četvrto po redu nezvanično pub kviz prvenstvo Srbije u Bajinoj Bašti. Za početak krenut ću kako je cijela priča počela. Još za vreme korone smo neformalno, dok sam održavao online kvizove, ja i gospodin Džavid Ziza iz Zaječara pokrenuli tu neku ideju da bi moglo nešto da se napravi, dakle neka regionalna saradnja, da se putuje iz grada u grad, da na neki način upoznaje Srbija, da se širi ta pub kvizaška kultura na zdrav i lep način. I na neki način razmatrali smo kako bi to moglo da krene. Prošle godine u februaru gospodin Džaki je bio gost kod mene na Stotki, kad sam održavao Pavićevo trojstvo i njegova ekipa je tada iznominirala i odnela u Zaječar titulu najboljih poznavaoca opusa Svetog trojstva Siniše Pavića. I nakon kviza smo malo detaljnije razgovarali kako bi to moglo da krene. I na neki način ja sam negde, možda bio maj mesec prošle godine, intenzivirao tu priču, hajde da nešto krenemo. Pozvali smo pre svega gospodina Dragana Ivanovića koji država pub kviz 64 u Pančevu i Beogradu, gospodina Ivana Nastića, kvizmastera Enigme, i Voju Deđanskog, kafanski kviz Smederevo. Nakon toga ja sam na osnovu svojih nekih kvizaških poznanstava stupio u kontakt sa gospodinom Vasićem, domaćinom veličanstvenog događaja u Bajinoj Bašti u subotu, dakle preko Milorada Božića, autora kviza u Bajinoj Bašti, sam stupio u kontakt sa Markom i on je ušao u tu priču. Takođe Miloš Radović je se pridružio, kvizomanijak Kosovska Mitrovica, i preko Vlade Nikolića smo ubacili Bijeljinu. Kasnije su nam se pridružili Nišlije i Kragujevčani. I poslednji su Užice, dakle gospodin Sloba, tako da na neki način smo okupili više gradova. Bilo je tu još pozvanih pub kvizova, ali oni nisu htjeli uđu u priču iz njima znanih razloga, ali dobro, nećemo tome njihovo pravo, ali napravili smo tu neku bazu dosta jakih pub kvizova i dosta jake pub kvizaške ekipe su se okupile u subotu u Bajinoj Bašti. Ja sam na ime tih nekih starih zasluga okupio svoju ekipu, sada pod radnim imenom Munze i Vanze Munci. Malo smo bili desetkovani u subotu, falio je tu još jedan član, mislim nominalno nas je bilo 6, ali mogli smo još jednog člana da imamo. Neca, Ceca, Bilja, Šjepa i ja. I mislim borili smo se koliko smo mogli, ali falio nam je možda taj jedan igrač za književnost, kulturu i opštu kulturu. Dakle, te oblasti smo malo podbacili, ali izdominirali smo na mozgalicama. I Neca je demonstrirao neverovatnu brzinu ispijanja piva, to je odlučivalo kada je nerešeno veoma, veoma originalan način da se odluči pobednik, dakle predstavnik ekipe koja prva ispije pivo, osvaja nagradu, nema dodatnih pitanja, nema ništa dodatno. Dakle, na neki način mogu pohvaliti gospodina Vasića da je lepo osmislio tu ideju, da bude i edukativno i zabavno, pre svega atmosfera je bila vrhunska, to ćete vidjeti u videima nakon ovog mog uvodnog izlaganja. Reći ću dakle da je ovo četvrto prvenstvo, prvo je bilo na Adi kod gospodina Jonovića, drugo je bilo u Nišu, treće u Zaječaru i nakon Zaječara Bajina Bašta se ponudila da bude domaćin i zaista čašijski kviz Bajina Bašta je organizovao vrhunski događaj u subotu, znači čista desetka za organizaciju, za atmosferu. Dakle, dosta pozitivnih utisaka nosim nakon tog kviza i rezultat je na kraju to neko naše 8. mesto u drugom planu. Dakle, pored mozgalica istoriji smo isto, morao sam da odbranim čas 5. sprata i dosta sam odbranio. Ostale oblasti manje više smo bili solidni, sasvim solidni, jer je kviz bio dosta težak i zahtevan. I pohvale Miloradu Božiću, pre svega autoru većeg dela testa,
na dosta kvalitetnom odabiru pitanja i dosta kvalitetnom materijalu. Mislim, za istoriju pre svega čista desetka, jer je bila prava knjiška istorija. Vidi se da čovek koji je sastavljao poznaje istoriju, a ne izvlači pitanja iz nekih skripti i štance pitanja. Dakle, vidi se da je ono pravo knjiško znanje bilo plasirano kroz tih 7 pitanja i bila su baš pravilno i dozirana od 2 ultra laka do 2 malo teža i zahtevnija i nekoliko srednjih. Dakle, šampioni su postali sjajna ekipa koja se kvalifikovala iz Pančeva, ali je većim delom sastavljena od poznatih pub kvizaša iz Beograda u sastavu Bojana Injac, izgubljeni u prevodu se zovu Bojana Injac, Dušan Torbica, Milorad Cukavac, Igor Gomboš, on je dakle jedini originalni Pančevac, Zlatko Ivanović i brat Carlos, dakle jedna dosta dobra ekipa pokrivena svim oblastima, dosta su odlepili već u prvom poluvremenu i na kraju poprilično ubedljivo su osvojili tu titulu, na neki način i opravdali ulogu prvih favorita. Drugo mesto je otišlo, što je meni jako drago, braći iz Kosovske Mitrovice, koji su na neki način odali mali omaž domaćinima imenom Bajina Tašta. I treće mesto, nakon neviđenih produžetaka koje ćete vidjeti u prilogu, osvajaju domaćini iz Bajine Bašte i delimično Užica sa originalnim nazivom Krut oko sveta za 80 dana. Četvrti su bili Beograđani. Tako da dosta jedno lepo iskustvo. Mi smo se pre svega lepo zabavili. Klekovača je zadovoljavajuća, probao sam jedno, nisam smeo mnogo. I nadamo se da se družimo uskoro na nekim novim akcijama. A kako je bilo u Bajinoj Bašti, pogledajte u narednim videima. I prolazimo kroz najlepše delove Srbije, dakle kroz četničku zapadnu Srbiju, Šćepo Maši, evo tu je i Zaječarac. Ja inače ne pijem kada Vilja vozi, tako da moramo biti malo tamo i trezni ako želimo da napravimo neki rezultat. Idemo da se nadmećemo sa najjačim ekipama Srbije i idemo pre svega da se dobro družimo i da se dobro zezamo. Idemo! Kviz Topku predstavljaju momci i devojke iz grada. To su Mungze i Vanze Mumci. Sad! Ajde, Neco! Ajde, Cepaj! Neco! Ide! Ide! Bravo, kralju! Sad ćete vidi da sad počali. Vi ste dobili 2 kile roštilja i vrh. A da date jedan ćeva. Hajde. Stani, polako. Užice! 3, 4, sad! Ajmo, gutaj! Hopa, evo je! Svako ne učeš očima, ajde. Marina izberana. Znači, kad ja kažem sad, vi krećete. Idemo. 3, 4, sad! Hajde! Užičari! Ja sam vam rekao, ljudi! Znači, Užičari, oni ne mogu na auto prođati vježba. Oni su došli namjenski da se obrukaju u Bajinoj Bašti. Užice! Posljednji su! Užice! Zadnji su! Šalice! Veliki aplauz za Užice i Visok Greben. Dođeš posle noge Čebe. Znači, prvo moram da vam kažem na prošlom kvizu zajedno. Ekipa iz Užica je kupila kokice za sve učesnike na kvizu. A kokice su bile humanitarne svrhe, tako da to su ljudi koji stvarno su legende. I ajmo veliki aplauz za Užice i jedno belazno među njima.
koja je osvojila nagradu večeras. Zasluži to i nesposobni. To vađi za ovu dvojicu iz ekipe za Bajnu Baštu. 15. mjesto ekipa Vitasovog stola iz Niša. Bravo, opci. Dobri ste bili. 4 nije loše. Zatim, 14. mjesto KG Pub Quiz iz Kragujevca. Prate ih drugari iz Kragujevca na 13. mjesto, Konstantin. Iako su ih zajebali za nagradu, može leđa, možete zoveti sljedeći put. Zatim, 12. mjesto, pojačani sa Quiz Masterom Ivanom Nasićem, do kojih je donao minus poena. Sutnija s Tivetom. Sljedeći put, brate, idu biti deo, budete bolje. 11. mjesto, moja omiljena ekipa, Noćne ptice, koji su dobili od mene i Turo Pića. Svaka čast, idemo dalje, da se urokamo u Zogaru. Ko zna šta se bude oko nas. 10. mjesto, Čivijaši. Poseban aplauz za Čivijaše. To je ekipa od 2 člana. Pogledajte ljeve kamerih u Čošku gore. Ajmo nam veliki aplauz za njih. Svaka čast. 2 ljudi je došlo do 10. mjesta na ovako teškom kvizu koji je smislio kviz master Milorad Božić. Njemu se žalite, a ne meni. 9. mjesto, Ani Teatar Slova. Momci, devojke tu pored mene. 8. mjesto na broju na Kurtovac novca, Lacko Ciganin i ekipa iz Zemuna. Pregazit ćemo groblje sada! Sad ćemo da pregazimo groblje! Ovo smo slagali svi još koji put. Do godine! Nisam mislio tebi. Evo samo njemu. Dalje, 7. mjesto, najjače ime večeras pored našeg Gripče, Ahmedovski. Svaka čast, Zaječarci, rođendice. I idemo dalje. Ajmo. 6. mjesto, Ganerci sa 74,5 poena. Ne osvajaju ništa. Ali, malo za učestvovati. 5. mjesto isto ne dobije ništa. A sve oni dobili nagradu. Teserak, bravo Zaječarci, bolji ste od Bulgarija. Napravljajte i to u pocu kad budu došli. Evo ga Ziza. Stani polako. Dobro, evo. 4. mjesto, sad imamo ovdje malo prku. 4. i 3. mjesto, isti broj bodova. A sad, nije samo da se pije. Ko prvi popije, ima pravo da odgovara na pitanje. A to je slika. Znači, neka ekipe kruto kod sveta za 80 dana i Anđusni pošalju glup predstavnika koji zna da pije, a nije glup ko kurac. To je iz ekipe kruto kod sveta, ko zna da pije, a nije glup. Nemojte me jevati ljudi, služe, uvićete. Znači, dvojka si, a ste nije sramota ti pobedi. Ovo je borba za 3. mjesto. Znači, ko popije prvi, ima pravo da odgovara na pitanje. Ako ne zna, ovaj drugi možda ga sjeve. Ajmo, 3, 4, sad! Našo razreći se majke. Ovaj iz Užica, ovaj Zoni Vaški ima priliku da odgovara prvi. Iako je ovo po ovom mišljenju materijal za ženicu, momci, zauzita je, jebi ga. Tebe niko neće. Ajmo, prvo pitanje u produžetku. Ti, izvini, ti ne mogu gledaš, ali ti prvi, ko je ovaj dečko sa stike? Ako znaš, reci mi, nemojte i ljudi, nemojte, znate, šapni mi novo. Aj ti dođi ovo. Ko je ovo? Ne mogu ti reći ovdje. Znači, ne znaju. Idemo, dajte po još jednog predstavnika, idemo opet krivna piva i opet ide ličnost. Jebi ga? Ne znate ni jedan drugo. Da li vas ovaj hoćete opet napijete ili šaljete druge predstavnike na pivu? Evo ga Voja.
Ajde, stani. Daj pivo. Usti voli pivo. Popi. Evo ga stiže iz Sata. Inače, ovo je Jair Bolsonaro. Bolsonaro, isti kurac. Tonko popi treba, aj krivo. Šta jebi kao? Bila kad sam bio niko. Sad, imam jedan predlog. Ako ne budu znali sljedeće, da im pustimo i sljedeću sliku bez da piju pivo. Znači u jevi. Što piješ? Pa bolje Sapa da pije, Sapa. Bolje ti da piješ. Ja pijem po ekipama za pare. Ja pijem po ekipama za pare. Znači idemo 3-4 sad i pogađamo lično, stavimo 3-4 sad, uli! Znači ovaj zvuk da te šire, znači uzite za tretak. Ajde, i popij sve, ajde. Kađe pito bre. Pito pivo. Izvoli brate, imaš priliku da pogađaš svoju ličnost. Evo je, ne. Dobro, super. Nije. Ajde, promašimo svi ovo. Stani, nemoj ovo prikazivati. Moramo ljudi opet da pijemo, jebo vam svoj krvavi, da ste ovo radili. Stani, da li... Pa kako ćemo da rešimo ovo? Stani, Boža je tu, Boža. Boža, odi vamo. Reći tamo. Boža, evo prihvata se nastićem predlog po godini rođenja ko je bliži. Evo, ti si rekao šta? Vaske. 1646. Šta si rekao, koja je lična? Pa koja je lična? Ajde sljedeća bez piva, ajde. Evo ova stvar glupi. Sljedeća bez piva. A stani. Sljedeća bez piva. Hoćete da zamenite predstavnice. Hoćete da zamenite predstavnice. Sljedeća je laka, sljedeća se zove zati. Pa li hoćete da zamenite predstavnike? Piva, bez piva, ne pije se. Evo, meni ćete našapiti vas dvojica i to je to. Ako menjate? Ako volite, pa kako idemo dalje, imamo još ličnosti. Znači, ajmo sljedeću ličnost, dođite vama. Dođite, ristani. Sad. Tišina! 2, 1. Znači, bolje da se žene dostali. Ajmo na odgovor. Mark, jebemo mater u pičku. Elali realno, drukate se ljudi. Ajmo dalje. Ne može, rekao sam. Imamo još jedno. Idemo dalje, ajmo dalje, Marija, Montessori,
Ajde, pričite mi vas dvojica, znači ljudi, nemojte se brukati, ajde. Ajmo sljedeću. Dođi vam. Tišina, tiše. Tiše bre pizda materina, ajde. Ajde Luk. Nije, ajde. Opet Romaševi, jebao te nebo pičku krvavu. Stani, izvini Maša, izvini. Neću više provati, evo izvinjavam se. Boža, dođi vamo. Ajde lje, ajde. Zašto? Pobjednik je ekipa Kruta Košeta na 80 dana. Znači, da li je realno ljudi, nemate pojma. Sad, četvrto mjesto. Samo na srednji montaži je osvojila moja omiljena ekipa, iako im je Dočko počučio u finišu. Priperce. Dečko koji nije znao ni jednu ličnost, a nije pio ni pivo, nego to pozvala devojke iz njihove ekipe. Uteša nagrada Gickarice, devojci svaka čast, legendo, blago onom ko te ima. Idemo dalje. Treće mjesto, ekipa Kruta Košeta za 80 dana. Samo da sjetimo šta on dobio dalje. Nek dođe predstavnik ekipe Kruta Košeta za 80 dana da dobije nagradu. Baš se oduzeo. Oni su dobili pekar. Evo, dođi si, ajde. Ajmo, devojke, ajmo. I dobijaju pakete od trgovine Lazić koji su jako izdašni. Dobit ćete dijabetes, nema veze, isplati se. Znači, slikaj ekipu. Okrenite se da se slikate, momci. Počkajte, evo vam i plaketica, evo ga, kako smo to lepo napisali. Tamo se okrenite, tamo je slika, neko medalje. Inače, i imaju jedna samo zona u tim. Sve čas, evo te. Drugo mjesto! Sad, Bajno Tašta iz Košarke Mitrovice! Oni su dobili 2 noćenja u objektima Nacionalnog parka Tara i ulaznicu za Most Fest. Svaka čast! Ekipa Bajna Tašta, dođite da preuzmete nagradu. Svaka čast, bravo momci. Nameštao sam sve vreme, niste uspjeli da budete prvi, jel ga? Učer, metnite ga gojastu da ga ne izgubite. Pa, jebi ga, nije 1000 da. Evo idemo medaljice. Da vam ostane zaustavljeno. Ajde svi lepo slikajte. Da ostane za Instagram. I idemo na podijum. Prvo mjesto, apsolutni šampion Pub Quiz Lige Srbije. Ekipa izgubljeni u prevodu Saša Šefana. Svaka čast ljudi. Izdominirali se. Ajde na podijum. Izgubljeni u prevodu. Dobili ste nagradu u vrednosti od 6 eura. Đila sam obredio. Izvolite. Dobili ste 2 noćenja u hotelu Tara sa doručkom. Dobili ste krestarenje kanjonom Drine do Višegrada koje traje 9 sati. I dobili ste flašu BB Kletovača. Dobre, gdje ste mi ostali šta se grlite tamo sa muškarcima i devojka sama ovdje. Ili nagrade urade. Sad je sad plakati i ne procutimo neko. Čestitajmo ljudi. Bravo. Imaju jednog strangera u ekipi, Brat je vjerojatno pod... Piše čirilicom. Jel' bi iz Meksika, Jel' bi iz Meksika?
Oj, tekila. I šta reći nakon ovih snimaka, sami prosudite kako nam je bilo. Nadam se da smo se baš lepo zabavili, ja sam prezadovoljan. Do godine nadam se u Kosovskoj Mitrovici i da će to biti ne u Kosovskoj Mitrovici nego u nekom lokalu u Prizrenu. Do sljedeće emisije zapratite kanal, lajkujte i delite na društvenim mrežama, ili što bi rekao Šćepa, paukovim mrežama. Vidimo se.